Nasamit unay ni ayat ngem naranggas kunak at ayat ko ginulibanak tanabayage biag ko pinanawanak apayen ayat ko binaybayan na sa dinupay itan tiinak pagbirbirukan din karim kanyak dungum awan pumadpad isulaunay tiag nanayon asang sangitak pagar arubusan ngagnanayon to'y lulwa. Tiag nanayon nasang sangitak pagar arubusan ngagnanayon to'y lulwa. Ipod ngayat sana sa miren di panagsagabat rigat ken saen tama paniknikan kinasin ang yayat babaen kitan lubuk anay wayat ipod ngayat ituran na tagibien iti mamatawid sakit iti naken panubo kamin dagitano pudno metlaeng anik karayo nasinaw natakmen tinapatig ngayat magunod laeng iti panagip turtina kana apagil tadimet ngarud amabalin akastay sabong ngayon kalatan purusen bayam ngarud tama amirisan nalain no taisem na pudno na talingen wen naskin ngarud nga amirisen tapno maliklikan ni saem ken dawen tinapatig ngayat magunud laeng iti panagip turtina kana apagel tadimet ngarud amabalin akastay sabungan kalatan purusen bayam ngarud tama amirisan nalaing no taisem na pudno na talingen wen naskin ngarud nga amirisen tapno maliklikan ni saem ken dawen
bileg naranggas ka man. Gustuem aya ato'y tuok ko agraraay. Anyang at ti pamuspusak tapnoy nak may liwliwag to'y ayat nilangatan patay di makaiket panakalipan. Subuket ngarud ni ayat itatadyak pa'y matay. Baring tapusong ay ayen nagtupay. Ngenusan tulay kanyan tukad pa'y ay inaktunititanem asililiday. Ipangag mo to'y napasnik nga as-asug ko. Dawate nga sila wamrig na ken panunod ni ay ate nga agduad-duad kinapudno. Ipaltiin mo ato'y ayat sana baring-baring. Jakmet gamdeng ti mangikulbo mangirurumen. Di mukad ipalubos nga ayan ayat mi aglumen. Ipaay mo tani esem sumantak rumangin. Nga sila wamrig na ken panunod ni ay ate nga agduad-duad kinapudno. Ipaltiing mo ato'y ayat sana baring-baring. Jakmet gamdeng
den ti mangikulbu mangirurumen di mukad ipalubos ngayan ayat mi aglumen ipaay mo tanyesem sumantak awan tun ti pateg tuy biag no di mun tuy lalaen daytoy pinatan ay ta ngayan ayat arimangen ragrag sa puspuso ta inta taginayunen tilas pang daytoy ngayan ayat inta parayrayen sikat namnama tuy biag ko wen bagnus kun taayat mo puspuso ta si puputno nagtugpukan nilain biag ko di muntukad tungdayen harapa kenam nama tanwayan ayat taket marsak awan tunti pateg tuy biag sikat namnama tuy biag ko wen bagnos kun taayat mo puspuso ta si puputno nagtugtukan nila ilong biag ko di muntukad tungdayen harapap kinamnama tanwayan ayat taket marsak awan tunti pateg tuy biag ayat timay sanga ina awan kapadpad na ayat tagubuayan lailwanan paiduma dungo tinati taraon iti awanin natartar na awan kasting na nupay gulibuen no ulpit ken kuanay
lagipem kadiubiyag ko, day di karim napnuan lailo, nga day tarug suni karayo, dinto pulos mangirubo, unam idi asyak tulaeng, mangikot day tanga esem, ket siyak tulat ay ayatem, nga inggana tungpal tanem. Agarubos dagito'y luluak, gapot kasto'y akalak-amak, nupay amom nga minariknak, si kaniti nangital ka, ay lagipem kadiubiyag ko, day di karim napnuan lailo, nga awan tut sa emnilimdo, ngay palak amuto'y puso. Agarubos dagito'y luluak, gapot kasto'y akalak-amak, nupay amom nga minariknak, si kaniti nangital ka, ay lagipem kadiubiyag ko, day di karim napnuan lailo, nga awan tut sa emnilimdo, ngay palak amuto'y puso. Datlat kay amin ana paraswa, tibiyag tito'y pagakas man laeng burburja, no adda ay ayatem ngay pangpangruna, awan net kayang di kay mo dingam kenkwana, kastamet nga adda tay mangay ayat ken ka, ngem di kapay padayawan itirik na awan mamay natipan nang ipateg na, no di mo met maipateg di ayat na. Datlat tay amin ana paraswa, tibiyag dito'y plagakas man laeng burburja, no adda ay ayatem ngay pangpangruna, awan net kayang tikay mo dingam kenkwana, kastamet nga adda tay mangay ayat ken ka, ngem di kapay padayawan itirik na awan mamay natipan nang ipateg na, no di mo met maipateg di ayat na, no di mo met maipateg di ayat na.